for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Tonight, let me take you for a ride, for a ride. Temen kagak ada pikirannya sekali. Cara gue kalau orang lagi meriang ngelokokin apa kayak gitu, bawain nasi kayak udah tahu lauk kagak ada gue di rumah. Orang pada sundelan sekali, kagak tahu sekali temen lagi sakit. Gue tidur aja gue rendah. Udah malam aja lagi. Hujan lagi lo, tambah dingin aja gua. Aduh, orang temen kagak ada yang bisa diandelin sekali. Mana meringkang banget lagi gua. Wah, gue tidur lagi dah. Wah, ngopi enak nih. Hujan udah berhenti. Sambar Panjul lah, biar ada teman ngopinya. Hai Panjul. Panjul. Mana nih Panjul? Ada orang ngopi Panjul nih. Aduh, Panjul kira-kira ada di rumah nggak ya? Rumah-rumahnya ini rumah sepi banget, kayak rumah kosong nih. Gue jajal ketok aja dah rumahnya dah. Aduh, Panjul nggak ada di rumah apa ya? Ngetok-ngetok kagak ada yang nyautin. Jul. Jul. Ya, kagak ada yang nyautin sekali. Jul. Panjul. Sampai situ berisik banget. Lagi meriang lagi dah. Wah, orang gila, gue di sini ngapain lu? Situ lu ngetok-ngetok aja lu berisik banget lu. Hah? Ngapain Jul di situ Jul? Gue meriang. Lagu-laguan lu. Pala pakai tempel-tempelin koyo. Demam gua. Nih copot koyo ngopi sama gua ya, ngopi. Gua kagak kuat dah. Ya lu lemah banget tuh jadi orang. Lu main keplak-keplak ya, kepala orang. Ayo udah coba ngopi-ngopi. Gua kagak kuat lu meriang, gua belum makan. Ya lah. Udah ntar gua beli nasi. Ya udah beliin sono dah, gua di sini aja. Lu pada enggak tahu lu sakit. Tahu, emang pada sendelan. Ntar gua balik lagi. Gua beli nasi dulu. Ya udah bener. Gitu, biar kepake juga lu jadi teman. Udah. Niat gua keluar kan habis hujan pengen ngopi ngajak Panjul. Tuh anak kepake sakit. Gua pengen ngopi karena udah terlanjur janji pengen beliin nasi lagi. Siapa yang mau gue suruh tengah malam gini nih? Kagak ada orang bareng atuh. Waduh, cari orang dulu dah. Dalam aku bergelana, tiada yang tahu. Oh bang, Kemana ku pergi? nyanyi. Ya gua gak tahu lagunya, lu nyanyi sesuka hati lu aja. Makanya anak 2000-an begini nih, anak 2000-an nih. Udah pada ngelawan tapi kagak tahu lagu-lagu, buset. Weh, gua taunya lagu-laguan. Dana no. Oh iya. Woi Dan, ngapain situ Dan? Woi, sini. Kebetulan nih manggil gue nih. Toko kopeol tuh kayaknya tuh. Kopeol gue suruh beli nasi buat si Panjul. Biar dia kerjain malam-malam nih anak nih berdua nih. Buset, Dan lu mau kemana pergi sih? Dari tadi gue liat kan ribet banget. Gue keluar habis hujan. Gue pengen ngopi. Kagak ada temen ngopi, gue ke rumah Panjul. Temen lu sakit no. Sakit nih, syukurin. Biar dia tahu rasa. Syukurin, sakit apaan emang? Menggigil badannya, begini aja. Udah dia mampus. Ya, itu orang nyusahin emang itu. Biarin. Itu gitu temen lu, bego. Temen apaan nyusahin aja, gue buka warung diutangin sampai bangkrut tuh warung gue kerja. Nanti bentar lu, kebetulan gue ada PL nih. Gue mau minta tolong sama lu. Tolong apaan nih? Ini kan udah tengah malam, gue bingung dari tadi nyari orang kagak dapat. Lu tolong beli nasi
Gue pengen ngopi dulu, gue dari tadi kagak sempet ngopi. Nih ntar Togok biarin dia nemenin Panjul di sono dah. Gue mau ngopi dulu bentaran. Ya gitu orang nyusahin aja tuh. Gitu-gitu temen lu itu. Apaan temen nyusahin dia? Udah Sama gua. pengen lu beli nasi dulu dah. Ntar abis beli nasi, ntar Togok yang nemenin di sono. Ntar lu bawain ke sono sekalian ya. Gue mau ngopi dulu bentaran. Ya udah gampang lah. Dah gitu, lu beli nasi. Gue mau ngopi dulu. Dah. Lu jangan dah. Kasih racun, Ol. Iya. Biar jadi cepet. Kurin. Panjul sakit. Sakit banget ya? Kambilin aja kali ya. Si Dana gangguin aja lagi main gitar asik-asik. Kebangetan juga tuh bocah, disuruh nyuruh lagi. Brengsek banget. Emang tuh anak tuh. Kalau Panjul lah, tengokin. Nah tuh dia tuh anaknya tuh. Bener lagi sakit. Syukurin, mampus lu. Gua kerjain lu. Kapan lagi gua kerjain lu? Awas lu, kerjain lu. Lagi di nih orangnya Jul. Masih ada napasnya Jul. Jul, mau dikuburin di mana Jul? Kumpi masih banyak nih kosong. Gua nyanyiin ya. Dalam aku bergelana, tiada yang tahu kemana ku pergi. Sep, masih ada napas sih ternyata. Wah, tuh udah koi kali lu. Orang lagi meriang lu, bukan roboh yang paling ke gua, kagak buat tendengan sekali lagi lu, malah ngeledekin gua aja lu. Belimbing asem belum ada yang panen, Jul. Masih hidup lu. Cepet-cepet aja, Jul. Gangguin aja lu. Jul. Tadi datang udah gindrang-gindrang aja lu, ngapain sih lagi? Bubur aja gue dupak nih. Sini. Makanan Jul, enak banget ini bubur nih. Itu banget gua ada Loh, gue mau pikiran gue mau ada. Tadi lu nyuruh Dana, nih tadi Dana nyuruh PO ngasih ke gua. Ini mah ayam Jul, lu nggak pernah makan ayam kan kalau nggak sakit mah? Nih, makan lu. Sopin lah. Hihi, manjanya. Malah tuh yang mana jalan. Ada beras, jadi males. Makan. Gua menggigil aja nih. Udah, Manja banget. ya lu kapan lagi lu nyenengin gua? Kayak anak perempuan. Udah. Lah gua mah orangnya mah hidup Jul. Kalau mau nolongin mah apa langsung ke perut. Kalau lain udah. Makan nih. Nih. Iya. Banyak ayamnya. Gurih gak? Iya. Ayam di Kagak ada kandang. apa-apaan. Ayam di kandang, Ono. Main apa sekalian? Lu mau nyampe mulu lu. Lu enggak, bodo amat suka-suka gua, HP gua lu. Gua mau ngomong dulu ah. Nih, yang lagi nih. Ya lah main aja, main suolin aja. Makan apa ah? Lemes banget sih lu. Udah mulai ya dulu nih. Nih. Ya belum habis, saya main suapin aja. Hah? Lu mata gua, tolong. Apaan sih? Aduh, bacot aja nih orang nih. Ya, nantiin aja. Gua lagi sakit juga masih diseksa aja. Ngoceh mulu kayaknya Nyai. Langsung jidat gua, blow on. Koyo gua ambil lepas. Apa kagak ada pikirannya? Balik kok aja. Ah, ngoceh mulu suapinnya. Wah, balik ah. Lu nyuapin ke mata-mata, blow on. Yalah, kagak ada yang bener kan punya temen. Mau mampus doang lu kan. Dulu. Ntar gua ketinggalan. Makan tuh. Lu merah lu. Gelang lu. Ya, berantakan lagi nih nasi. Masih lauk ayam. Boro-boro ayam gak rumahnya kagak.